Niko toko chakurwa ze bunge ya Bonchari ase birengereri bya nyaka babiko sangererwa igoro yokorozwa we budget enyi ye county ya Kisii bamenyi betinza mechi obekirana na kuro birengereri byabo abange nikabanyaka bakubolia bakolerwe ama bagendero ali akorekana ne county chinga kie budget yera nyaka bagwetigwa nabwo kibese chikobekwa ase emerobeli eli ebwenerete mulikito Catherine Kwambuka Nyaboga na Mange. Serikali ya kaunti ya Kisii niko yachakire kusangirira birengerero bya bananchi igoro ya budget ya mwaka 2025 o mwaka 2026. Kwene kiabuna amagendero aitiwa na ba MCA ase bunge gochia ase chikodi anaikiranite litkoria rero omu MCA obumariba ward egotoka ebunge ya Bonchari kaunti ya Kisii ase rieta omoskedis masterisa nigo araige karaoge sub county ya Bonchari. Mheshimiwa Dismas Trisansambu kuwe wodi ya Bumariba watu wachaga igasuneka center ya Bonchari kwaja gukora public participation zoye budget ya 25 ya mwaka 25 26 financial year watu wengine wami tuna wananchi wasoidi budget ya county ya Kisii. Jina naitwa Flavia Nyarangi kutoka Kisii Civil Society Organization. Leo tumefika hapa Suneka kwa kuhakikisha kama vitu wa bunge wetu na waheshimiwa wanapitisha pale bungeni kwamba ni kweli imepepa. Nonye nabo ekirenge kenene gyo konyora ebirengererio bya bananchi na every ward development chijo koloro ngo abananchi barenga abagereri bali bari kwikiboti mbali ese baro malaka bisubita bwene da okorwa twanutirize abamenyi be bunge ya Bonchari nigo ba omurobero yokoboko ase babolirie abarayi babo goikirania amagendero ase ebikora korendetari ase okorika ase amasakara itankoro kwa Julius Omonyi igonkoruria na award Bonchari sub county tiganta benga ase omujadaro lero igoro ye new budget ya 2025 2026 tiganta benga mbya mono on behalf ya ba MCA bonsi ba Bonchari bawakirwa mono yo Methodist Masterisa ingenchira barosia a budget estimate ya 2025 2026 mbuyere that wa make sure ile kitu wameandika pale wa actualize wasiandike tu but hawafanyi ile pesa wamepewa wahakikishe kwa imefanyia wananchi kazi. Komenta na yuni kwa bamenyi abo barure okoboria gocha ase abarayi wanchirana okochenchia kwa birengerero koro ase abananchi. Kama viongozi wetu wa serikali wakati mnakosolewa msichukue hiyo kama ni makosa. Kukosolewa ndio inafanya ufanye kazi vyema. Wasabanga serikali enene ehone mapema chibesa counties elinde chibese cha mapema cha kolegasi nchikwanda chanyorwa elinde gasi asunyo koleka ukona chinga kecho abamenyi abo nigo bairanerio byago cha somo governor we county ya Kisii. The first year as a honorable excellency Simbarati gasi kolega tibia lakini the last financial year ya elide bono iga tiganta benga chigasi cha koleka ne chiwoti cheito baba nanchi bete pasali tebanya kutaka bachibeke kidia kama abantu betu bakonyi tigega baneru kidogo muchumba rwecha kidogo no his excellency the president chinga kecho nigo omwemse Dismas Teresa abanekeria abamenyi be bunge ya Bonchari bunamba chikonyora magendero bunajabe kru ase budget yo mwako yo iga endo na bashingiringa ebintu bibekire se budget onyinga sako na kutubuka ni simbi kolekane kia lende karibekire budget ni simbi kolekane. Ripoti ya Getembe Television kurose bunge ya Bonchari e county ya Kisii erietariane Catherine Kwambuka Nyaboga.